Kire Kristo bakundwa umukama aho muri kumane zine zisi musangwa amahoro ya Yesu Kristo musanganirwe n'urukundo rw'Imana inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose ububasha bwa rudasumbwa buturenze imibabaro yose tugendana buduhuze n'iminezero n'umunezero n'amahirwe n'ibyishimo twagenewe n'Imana tukiri kuri isi y'abazima ngo tubibyaze umusaruro. Akenshi tugenda tutazi ko hari ingabire y'Imana tugenda twagenewe kuri buri munota, buri saha, buri segonda, kubera kutabimenya bigatuma duhuzagirika, bigatuma duhura n'ibidutunuza, bigatuma duhura n'ibitubabaza. Turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana risozera amazamu yose twahawe kuri uyu munsi wa 2029. Ese umukama yoduha kwisobanukirwa, ese umukama yoduha kwisubirako, ese umukama yoduha kumenya ukuri kw'amasezerano twasezeraniwe isi itararemwa. Zaburi ya 20 iravuga ngo ese umukama yo kwishyura mu gihe cy'amarushwa. Uhumure warakunzwe kandi waratoranijwe. Niyo utayemukira Imana ntabwo yiteguriye kuguhemukira, ahubwo yiteguriye kugutabara mu makuba y'ubwoko bwose. Imana ntabwo yiteguriye kugutabagurira umutima, ahubwo yiteguriye gutenga umutima wawe watunuye iwuha agahimbare. Ese umukama we mushobora byose yo kwishyura mu gihe cyawe cy'amarushwa. Amarushwa yawe sindayazi, naho yamenya ashobora kutoronka icyo ndayakora, ariko si cyoma icyo uri kuratura mu mutima wawe. Nambara umunezero Imana iwongeretse, nambara umubabaro amaraso ya Kristo awugukureko. Ese umukama yo kwishyura mu gihe cy'amarushwa ugakingirwa n'izina ry'Imana ya Yakobo. Ubundi Imana ya Yakobo ni Imana y'ubushobozi, ni Imana y'ubutabazi, ni Imana mudasuzugurwa, ni Imana mudahererwa, ni Imana nteturuye, ni Imana umugira neza, ni Imana umushobora byose. Dawudi yaravuze ngo ese mu gihe umukama yo bari mu ngoro yiwe Isiyoni yo kurungikira intabaro keneye. Iyi zaburi ubundi ni zaburi yo gusabira umwami, kandi natwe turabami kuko Kristo ari muri twebwe n'umwami, kandi akogwa n'isoni zo kwishushanya natwe. Ngo ese umukama yo kurungikira intabaro. Ubu ngubu hari igihe twumva intabaro tukumva umenga ku ruhande rumwe n'ubuzima bukeneye abarushwa, n'ubuzima bukeneye abashonje, n'ubuzima bukeneye abatindi, n'ubuzima bukeneye abakene, n'ubuzima bukeneye abataha. Ariko intabaro umukristo wese arayikeneye. Urayikeneye ngo werekwe mu byo ukora, urayikeneye ngo ugire igikundiro, urayikeneye ngo wemewe, urayikeneye ngo utabarwe, urayikeneye ngo ukurwe kw'igisuzuguriro. Urayikeneye kugira ngo ntihagire igitererano umutima wawe kubwire ko watawe udaciwe. Bibiliya avuga ngo si umukama yo kwibuka amashikanwa yawe yose,
agashima ingoka zawe. Ndasabye ngo Imana mushobora byose ibone ukwitanga kwawe, ibone umutima wawe utungana utaryarya Imana, ibone ukubana amahoro n'abantu bose kwawe, ibone ukwihangana kwawe, ibone ukubabarira kwawe. Ese Imana yo mushobora byose yoraba ibirenge byawe byaduze imisozi bijya kubura inkuru nziza, ikaraba ibiganza byawe byafumbatishije umwobo, ikaraba umutima wawe witanze utitangira itama, ikaraba ubugwaneza bwawe n'impuhwe zawe ikaguhumurisha. Ese Imana mushobora byose yoguha icyo umutima wawe wifuza, igatunganya imigambi yawe yose. Twebwe abasabyi b'Umukama, iyo duhuye turi mu bisubizo Umukama yaduhaye, twishongorana akanyamuneza tugakiriza ibendera ku izina ry'Imana yacu. Mukama, ese urangurana ubwira, ese urangurana urukundo ibyo turiko turakuzamba twebwe ubwoko bwawe. Ese worokora uwo wasize amavuta Mukama, ukamwishyura agahura n'ibisubizo bikomotse iwawe. Ese wo twishyura ubwoko bwa mu mitwaro yacu, ukatwishyura ukoresheje ibiganza by'ukuboko kwawe k'uburyo ukora ibitunganye. Abisi benshi bishimira imikogoti, abandi bakishimira amafarasi, ariko twebwe Mukama twirukira izina ryawe Mukama Imana yacu. Erega twebwe mu byo twahisemo kwirukira izina ry'Umukama Imana yacu, twitandukanye n'ayandi mazina yose y'ibigirwamana. Bamwe barahengamye baragwa, ariko twebwe twahisemo kubyuka tugahagarara twemye mu izina rya Yesu Kristo. Tugirire neza twebwe abana bawe. Uyu mugoroba tuwugorobeje tukwishikana tukwitura. Nta kindi cyonezereza ubuzima bwacu usibye ubukomezi bwawe. Ese ukuntu umukristo yisobanukirwa, ahimbagwa cyane n'urukiza rwawe, kandi nawe ukamuha icyo umutima we wifuza, ntumwime icyo umunwa wiwe watuye uri kuragusaba. Urakoze kuri aho hose uri kurumva gusenga kwacu no gutaka kwacu.
hembura imitima yamaze kudadara kubera inyota y'ukuri, inyota izana amahoro, inyota izana ibyishimo. Tuyice imitima yacu iriko iragusaba kuko urabifise. Iyo tugusabye ubuzima urabuduhereza, iyo tugusabye kuramba no kuroranirwa urabiduhereza, iyo tugusabye kudutera iteka rihambaye urabiduha. Ni wowe ushobora kuzuza akanyamuneza imitima yacu, kubera ko tukwizeye Mukama, kubera ko twizeye ikigongo cyawe rudasumbwa. Turabizi neza yuko tudashobora gutirigana, turabizi neza ko tudashobora kumaramara, turabizi neza ko tudashobora guteterwa, turabizi neza ko tudashobora guhererwa. Ikiganza cyawe nigicakira abasi bacu bose. Ikiganza cyawe nigicakira abasi bose. Ukujya kwawe ucakire abakwanga bose. Mwana, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, uyu mugoroba tugusenze nk'abafise agahinda n'imibabaro kubera ibyo duhura nabyo, tukabibura inyishu kandi turaba Kristo. Turakwisabiye urarire ubuzima bwacu, turakwisabiye urarire impome zacu, turakwisabiye uduhe umugisha usobanutse. Turinde kubabara kandi utwagurire imibe, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, uduhe kubona umugwiza watugeneye tukiri kuri isi y'abazima. Turi kuganira nawe Mukama, kandi kugira ntitugaragare kwa gasenga, twitwikirije amaso ya Yesu Kristo. Natubohore. Amaraso nadutwikire, amaraso nadukize, amaraso naduhumanure. Ububasha bwa mutima mweranda ndabusabye ngo butuze ko tube nk'uko Imana ishaka ko tubaho, tukugwe kw'icyangiro tugire igikundiro, kandi ibisuzuguro by'ubwoko bwose tubikorwe ko, maze ejo tuzotangura indwi nshasha izotangura n'uwo munsi w'133 dufise urweze nk'abana baba batuwe mu isi y'umwuka. Urakoze Yesu Kristo umukozi mwiza, ku mwanya mwiza ubanye natwe, komeza utwubaka ubwoko bwawe. Urakomeze Mana mutima mweranda, kuri uyu mwanya utwigishirijemo, udusengereshirijemo, turagusabye ngo ubandanye natwe, ubandanye ukomezanye natwe, turinde kubabara, uduhe umunezero. Mutima w'Imana,
we nkingi y'iterambere ryose, we nkingi y'ubwiza bwose, we nkingi y'umuco kuraho umutima gitsa kuramburiye kwa maboko, twereka umwunguma n'udahuma, tabari mu makuba y'ubwoko bwose, turinde kandi duteturure izina rya Yesu Kristo, duhabwa umugisha n'umukwiza kandi tugire ijoro ryiza, dutsinde umwasi yozana na hose. Amen. Amen. Haleluya.